ahitushikira umwanya ugu tushangira abakristayo bashobangirirwe n'obusasu bwingi bari kugira ngo babire bari kutekateka ngo bakafuna umwanya gwo kuramezamo beta umuyaga gubatira hansi no kushasha kwango munonga ekanisa yitu kugira ngo ihirimire ahitubire twahika tubire twamanya ngo twaza gukora ekanisa yiteho tubire tugikozere ekanisa yitu kwata tukwatansiza hamwe kabishemwe konka umuyaga n'akashorore biresigwe enjura n'ibindi bijya byatahamu byatugwisize ekanisa yitu itubintu yo muri vakado n'ebicono bihimba kwebwa kusima Honorable Benjamin Kamukama Katanguro birositiriho mukono muhango munonga abwe kanise gikushikaha konkantu mushabango agumizemo butaroha agumizemo atshakire nkamemba wa parliament wetu wisha zariteri yarahama east abarabasa kwikari president Museveni abaragamba nawe amasima gumwine garabasa kumugambire kiriho cyona na wakakiriye kandi tugumza mutuzo mu prime ministers n'abantu ba cabinet bona ayiguro ko mu parliament okutugire mbabaze koko obwishe mutayi witu Benjamin Kamukama Katangura kwa bena tugereza akatwika wakatwereza muganda umuganda umureberezi wa South Ankole Diocese Nathan Himbisiwe ashabira abantu kurekeraho umuze gukoyeterera cyo bataye namwe kudizo ndara kujeto nisho munyite bisho asa abantu bachizizo Polisi yemera tinyati ni pastor kana atwanisa Polisi raibe namwene ichwa kakagambira ko Nichumwe baba ngani tina haso kuja kwingoni ya kinyo no sende baba atabishe kutiza mwe mnyeta baba Ngekiti ya gacha Uganda wajenda mutendere Bishop Nathan Himbisiwe hendiro kutahante babadiko no kwetororo obusaba diko numwenda oburu kushangwa umureberezi bwa South Ankole Canon Alfred Byamureba wayimika kuba kidiko no Rwanda nimbiganti Ninja kwireza no bwesigwa kandi kuratire biragiro bye kanisa no kabura kwayo umuganda bakaza bari kuhikomora 30 nibo begisira hakibina cy'aba Christian Women Fellowship umururuboro gotabatiyo no kwekushabwa okubecho kureberaho umbicho ikabyabo umuzira ryatatitwe eryo mwana n'ibisukwera aba bahanibwe kandi bakwasibwa za certificate zabo aha buri sabwa ruboro gotacacho of Uganda Ninaenda kusimekaniza ya Uganda abako bamukazi owali natagisu obunda mukazo lyokwe akabaho akine ho kugambira njiri rihanga kiro buhanga bwo kugambira njiri obundo yaho tokashwirwa nako kashwerwa byayana no kunda Yesu Kristo yagire obuzranyi wa kugambira obuntu bwo bwire kiriyo chance yawe konkani woteshisha batakugambura ngo bakaremwa bakakutereza abashiza shaza mwecho enjire ya murra erwe bintu bibi harimo kwetisa kandi harimo busurusi nibyo bintu bibi mwe nyona imerera ho busurusi yesasimwe ekigambo cyo guteshisha cyankwasa munonga kinahura cyakumana ikintaha kandi cyanje meseresa nyemereraha mbo busurusi bwo guteshisha yesasimwe yebarabwe kigambo cyo abatahi bo mu kibineki batugambire cyo bageneserize ku kitahamu ubungiri no kwitwazaje nuko kusomesa abana bitu no kubika hamwe sente yo n'umusiza wanjye akadiro washereka mu sente kashereka mugenzi we bakwata nsomo kusomesa abana Gasha kwa Simon Ayamba na Ruth Nwamanya